jangin ni dosain hidup do uhur ni Tuhan mbani dolma halani ay ase ibagah-bagah kon haluahon kudu niyaon sada nabi songon awon pasong-songon ni Jehovah na ibataw mo o tongah-tongah mo kumbani saninamu ay taluk itangihon na siyam. Ay doon matulong bata sada na etek-etekon, ibere do bata sada anak, tapay ba ni abarani do panggungguman ni, anjaha ibahin do koran ni, parukur halongangan, na ibata parkuasa, bapa sa dokah ni Raja Damay. Ay berion Tuhan sendiri mengenai masa datang. Tuma marsinondang mo ay dom maro panondang mo anja hamulaw ni Jehovah dom mapoltak ibabogo. Dom ay mandarat masada tunas sumbani tutuho ni si Izay anja marbua sada tumbor na roh kumbani uratmu songon na hubani tondi ni Jehovah tondi hauhuron apa pangamusion tondi parutur tondi biar bani Jehovah si anggoho ale betlen prata agete etekho itonga-tongani marga Judea kumbando naro aima bak cipalua baku nagade panggomgomi bani Israel anjaha haku bani dunia on pala do anak ina sasadai iberehon use ulang mago haganupan halak na persaya pani tapi ase hagoluhan na sadoka ni bani amin Yung marsinondang maho ay do maro panondamu anja hamulian ni Jehovah do mapolta kibabamu ay tonggorma nalotir do ma Age ipaduhan ali hananay tanay. Ayo hulong ni uhur ni na ibata bapa bani dunia. Palado anak ni nasada-sadain iberehon. Ase ulang mago haganop halak na porsaya ban. Tapi ase hagoluhan nasa dokah ni bani. Amin.